Akiaria marĩ kanitha-inĩ wa Jesus Teaching Ministry JTM mwena wa Embakasi, atongoria aya na arĩa mareĩta Kenya Moja maugĩte muoroto wao nĩ kuohora Mũkenya kuma mĩnyororo-inĩ ya thirikari ĩrĩa ĩrĩho ya Kenya Kwanza. Sisi hatuna uoga. Sisi tumeamua tutembee pamoja, tukomboe nchi yetu. Mtatusaidia wananchi? Wanataka tunyamaze. Tukizungumza wanatuambia nyinyi tutawanyorosha. Na vile umesema kabla watunyoroshe, Mwenyezi Mungu atakuwa amewanyorosha. Morotete President Ruto na thirikari yake ya Kenya Kwanza makiuga ahũthĩrire makanitha kũhenia Kenya, ĩndĩ thutha ũcio akĩmagarũrũka na akĩriganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria amerĩire. Rĩu ungumania nĩguo mũruki ũrĩa ũrahunja bũrũri-inĩ wothe handũ wa rũma. Nyuma yake unaona pesa kwa eCitizen 40 billion imekulwa. Ukikuja mbele yake unaona a cemetery of corruption, a towel of corruption that has been built in this country. Na hiyo towel, we want to know who is the contractor, who is the architect, who is the plumber, and who is the chief engineer. Mahinyĩrĩirie thirikari ĩno ĩrĩ na mũtugo wa kwendia kambuni, makĩhĩta matigwĩtĩkĩra mone kambuni ya ũkui na ũigi wa maguta ya Kenya Pipeline ĩkĩendio, ikienderio mũndũ kĩũmbe kũrĩa morotete President Ruto na kũmũkuruhania na thogora ĩno. Sisi kama wa Kenya tumekataa, kama vile mheshimiwa asema, hatutaki pipeline iuzwe na tumekataa. Tumepiga kelele kadri ya uwezo wetu, tukawaambia wasiuze Nzoia, wakauza. Saa hii kuna kilio kule Bungoma, yule ambaye alinunua Nzoia anaenda kufuta wafanyikazi wote wale walikuwa pale. Hao watu nani atasomesha watoto wao? Oho makiorota speaker wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula makiuga arahũthĩra wathani wa kũigioterwo gũtetera bunge ya bũrũri, gũtetera thirikari o rĩrĩa ĩreka mahĩtia. Nikirudi bunge nitauliza hilo swali na nitauliza ni watoto wangapi waliopotea wakati wa maandamano. Watoto 67 ambao walishikwa last year na this year na hawajaonekana na hatujaambiwa ni nani alichukua watoto wetu. Muthia mũtungatĩri wa kanitha ũyũ Peter Manyuru akĩregana gũcokithia kĩgĩna kuma kũrĩ ambunge akiuga ti mũtugo wa kanitha ũcio kũheo mbeca nĩ ambunge ndagatuĩke nĩ arahakwo. Tumekuwa tukisema hatuchukui pesa ya wabunge, maana isionekane kwamba sisi tunahongwa. Badala yake nataka kuwapatia assurance kama JTM. Wakati hata mtakuwa mnachangisha pesa yenu, tutakuja tuwasupport. Itanya rĩa atongoria aya nĩ kũhe Kenya handũ mangĩroria mwĩhoko wao wa ũtongoria bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi.